سرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە بەڕێزان سەفیر نەزمی حزوری کۆنسۆڵی گشتی وڵاتی فەڵەستین لە هەولێر و باسم فەهمی حەڵس ڕاوێژکاری کۆنسۆڵگەری فەڵەستین کرد. ده هەفتێتنەکێدا تێکلێن دوالیان هەرێما کوردستان و فەڵەستینی هاتن گفتوگۆکردن و تەکەسکردن و تێکلێن دیرۆکیان گەلەیە کورد و فەڵەستینێ بنەمایەکە خورتە ji bo ferehkirina tîkilên nihayên her du aliyan di hemû wastan da. Di hevdîtinê da konsolê Felastinê da xuya kirin faktera aramî û tenahiyê bûye sedemayekê ku Herêma Kurdistanê bibe cihê ve hewyana hemû pêkhatên Iraqê û di vê navendê de jî hejmareka welatiyên Felastînê li herêma kincî ne. Hevdemê şêwirderê civata asayişê de xuya kirin saziyên herêmê hemû awakê hêsankariyan ji bo asûdeyiya wan welatiyan Felastînî pêşkêş dike ku serdana herêmê dikin yan jî li herêmê akincî ne. Di dawiya hevdîtinê de jî Mesrûr Barzanî hêvî xas zûtirîn dem hemû alozî û tundûtîjiyan rojhilata navî Mideyê were û hemû gelê deverê di aştî û tenahiyê de gavan ji bo paşerojeka pir şingdar bihêvîjin û di vê navendê de jî her du gelên dosibe hemû mafên rawên xwe bigehen.